Mejuah-juah man bandu krina ngawan perpulungan sini kelengi Tuhan. Salam tedah ate, salam sitandan, salam sehat, salam semangat man banta krina. Meriah hukurta tetap dengalit kesempatan ta guna ikut muat bagin ibas kebaktin singgo isikapken ibas gerejanta. Mari dage ibas pak sainda ersikap kita guna bengket kubas perpulungan jabu-jabunta. Opilang ngasih mari ras kita rende muji Tuhan ibas kitab dendenta nomor 330 ayat si pemena. Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton ope lengah kita ngoge pustaka si badia ras ngorati kata dibata mari ras kita ertoto. Isahkan kami mbui bujur man bandu o Tuhan sebab lid kesempatan kami guna ngorati karena katandu ibas paksa enda. Kam dage Tuhan si tetap erkuasa guna ngajari kami arah katandu. Gelah geluh kami tetap ipelimbarui arah katandu. Tuhan kam kapken ulu pemeteh ras kepentaran. Kam dagesi mereken saman kami. Gelah ngasup kami ngantusi erti katandu. Sebab gegeh kuasa kesahndu si badia. Erdahin guna ngajari kami. Terpuji kam Tuhan arah katandu. Ermulia kam arah anak-anak nu si tetap setia dengan tutus guna ngorati karena katandu. Ibas gelarndu kami ertoto ras ersembah. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan. Mari ras-ras kita ngoge kitab sada Korinti bindu 10 ayat 23 sehkubas ayat 33. Iogeken kami isinanina bagenda. Lid kalak ngata kenca kaipe banci ilakoken. Tuhu, tapi labo krina erguna. Kaipe banci ilakoken, tapi labo krina pehuliken. Ola isepe ngukuri untung man bana saja, tapi inget pe ngukuri untung kalak si deban. Kerina daging si idayaken itiga banci ipandu, alula pada nungkun ibas pusuh peratendu. Sabab ibas pustaka si badia lit tersurat, doni enda ras kerina isina Tuhan empuna. Adilit sekala sila man Yesus Kristus, dilokam man ras-ras. Janah tetap ukurndu ndahisa, panlah kai si idang kenaman bandu, alula pada nungkun pusuhndu. Tapi adilit kalak ngataken caman bandu, pangan enda enggo ipersembahkan man berhala. Ola pangan erkiteken kalak si ngataken caman bandu dingen erkiteken penggejapen ibas pusuh sila tetap. Labo penggejapendu, tapi penggejapen kalak si ngata kenca man bandu Banci jadi lit kam ngata kenca, engkai maka penggejapen kalak si deban, jadi hakim nangdangi kebebasanku. Adi ngatakan bujur nge aku man dibata karena pangan engkai maka ipandang kalak aku. Sedangkan ku katakan ngebujur man di bata karena pangan
Dage kerina si ilako kendu, subuk man entah minem, bahanlah kerina tama kemulian man dibata. Ola ibahandu kiti ukur kalak, subuk kalak jahudi, entah kalak perbegu, entah pe perpulungan dibata. Bagi aku, kupala-palai nge, si ngena ate kalak kerina, ibas kerina si kubahan. Labo keuntunganku si kudarami, tapi keuntungan kalak sinterem, gelah ia terkelin. Sehjenda me pengogenta. Senina-senina rasturang sini ikalengi Tuhan. Kerinana tama pujin man kemulian dibata. Endame si jadi tema man banta erpalasken ogenta kitab Sada Korinti bindu 10 ayat 23 seh kubas ayat 33. Siteh ras-ras makana kota Korinti enda kota pelabuhan entah pe pusat perdagangan si cukup strategis. Makana melala kalak mengadu nasib reh kuje gelabanci kegeluhenna reh ulina ekonomina reh sikapna. Janah pe kalak si pemeteh pe melala reh kuje guna mereken pengaruh arah pengajaranna. Amina pe i kota Korintus saja pe lid nge pengaruh agama rakyat, entah pe tradisi si berkembang i tengah-tengah kota Korintus, entah kota Korinti enda. Arkiteken si makana tentu melala tantangan bagi perberita si meriah khususnya Paulus tupung berita kuje. Sebab ngolit agama si man dapeten nije. Ngolit kebiasaan si man dapeten nije. Bagai pe ngolit aturan-aturan geluh, rikutkan aturan adat, bagai pe aturan ibas pengaruh agama rakyat silit ije. Makana kai si ia kap Paulus menghuli erpalaskan kata dibata ibas kota Korinti enda laka payo. Bagai pe kai si ia kap anak kota Korinti enda payo menurut pengajaran kata dibata laka payo. Jadi tentuna Paulus ibas memberitakan kata dibata tentu perlu ia pemetah ras kepentaran. Metenget ia nahkan pengajaran sebab na adi ia atena memberikan pengaruh tentuna pengaruhne banci teralokan kalak sinteram. Siteh ras-ras makana orat geluh kalak si erkini teken maka banci tama pujin ras kemulian mandi bata enda i persingeti Paulus. Maka ikatakenna kai pe banci ilakoken tapi labo krina kal erguna. Makana ulamin ihalalkan kebiasaan-kebiasaan singgo semal i kota Korinti ilakokan kalak Kristen, ilakokan anak-anak Tuhan. Bicara kai pe bebas kita ngelakokan ca, tapi lid aturan undang-undang si harus si perdiatekan. Kata di bata ema jadi curminta. Sita hapai si man bahanan, sita apai si man tadingenkan. Dengan sila banci idalankan. Makana menurut Paulus maka kai pe si banci ilakokan nelabo krina pehulikan. Bicara bebas pe kita ingatlah peraturan penting kal guna ngaturkan kebiasaan geluh. Jana labo banci ise pe ngukurkan untung dirina sendiri. Bicara ibas ia ngelakukan kebebasan daipe runtung akap nabana erguna kap na lid kepuasan na lid kemegahan na meherga kap nabana. Paulus ngatakan sa ingatlah maka labo krina pehulikan. Sebab siteh makana ibas kebiasaan agama pemena pe karena jukut siman pangan pe labo krina banci ipan bagai pe kalak Jahudi lid nge aturan na apai jukut si banci ipan bagai perubia-rubia entah nurung entah na daging asuh-asuhan lid si haram lid si
banci ipan. Jadi tentuna ijenda me ipersingeti Paulus maka namin tetaplah ukurna man pangan silit asal ula pangan nggo ipersembahkan lebih man berhala, nggo ipersembahkan lebih kempak kuasa kegelapan. Aminna pelit kebebasan guna man kaipe. Umpamana ibas perjumpaan tak bebas kita man kaipe. Tapi adilit teman ta si berbeda kini teken lit pantangan pangan na arah pangan sipan kita ndai ulah kakin je singas ngasi kal kerina pepuaskan kal kita entah si bujuk kaya entah beh mari mau tukul kam git manca ninta laban si kita ngelakukan si sebab perlu kerina si ergan kita ngergakan kalak si deban. Sebabna senina rasturang sini ikalengi Tuhan. Endame pengajaran si ikatakan Paulus. Maka natupung kita cingat ngat pe. Ya minta pujin kemuliaan mandibata. Ula arkiteken kita. Lit kalak si merampak kini tekena sangkut ukurna. Ceda kini tekena ceda pengarapanna. Entah nape arkiteken pengerananta. Ula arkiteken siye curna gelar dibata. Arkiteken lagu langkahta curna gelar dibata. Makanya Paulus ngatakan kai pesini lakukan kita minta mapujin man kemuliaan gelar Tuhan. Untuk hal sikiti man kam entah minem kam nina. Maka pas pengajaran orang tua tanai mabagai adi milih sing nguda jadi calon permenna misbanda peraturanna min si diberue ula merimah adiman ia ula mekupir mabagai mejingkat kamin laman suruh-suruhan nina. Jadi ibas aturan manenda pe penting sebab na adilit kalak man laratur ya kulcipen kaman makana melekat ka bawah ne umpamana man mon man kalak si pembersih ciga tena meluat akapna. Jadi batuan tuken pacilana ya pet man pe. Makana hal si sederhana ikatakan Paulus ijenda ola ibahandu kiti ukur kalak subuk kalak Jahudi bagepe perbegu bagepe perpulungan di bata. Makana ibas kebersamaan ta kita pe mabagai pelain-lain ngende teman-teman ta lit Cina, lit ka beragama Hindu, Buddha, lit ka Muslim, lit ka mungkin teman ta kasih beragama Konghucu, lit si Kristen Protestan, lit Katolik, dan dulit kerina aturan-aturan ibas agamana. Kerina kita harus saling menghargai. Aminna pe agama perbegu sekali pe. Sebab ingat kami sekali paksa waktu kami pikaris dengar i Tanjung Langkat, lit keluarga ngawan perpulungan tapet rumah begu. Makara ni naman bangku eta kita ke rumah unda lit ia petrumah begu sendah nina Kristen kakal kap kita guaela kari salah ni kulang nina. Makana tupung ia petrumah begundai lit bana ritual naije. Maka melala pangan-pangan siman pangan. Maka panganina langayar toto. Maka rehnina keluarga ipandita perbankam Kristen man kerina kalak Kristen sire ibas petrumah beguenda kam baba pertoton man nina la kari salah ningku lang nina. Maka ku babai pertoton. Lika sekali paksa la basinterem kami saja kangen ca ertoto. Jadi ia saling si ergan. Rekang je si senina turang ta si beragama Islam. Ia pe hadir je, tapi ia pe tetap ikutina aturan agamana. Jadi senina-senina rasturang sini kelengi Tuhan, ya bes perpulungan Korintinai pelik ngeje kalak si nembah berhala. Lit kang si teman Tuhan. Jana lit kang ije si idah ndai rikutkan pengogen tenda kalak Jahudi. Kalak Jahudi pe melala kalaturenna karena pangan siman pangan. Tapi min kai pe silakoken kita singena ate dibatalah siban. Memang adi ngerana kita soal doktrin baci kita rubat. Tapi di ngerana kita karena kekelengan
Ya di sila payo menurut ajaran agama te sentabi kami lah baci dalankan kami sia ini intama bagai ulah kari suruh naka kita jujung beras pihir nandai umpamana entah murjah-hurjah kita je suruhna kita ne menghadiri ngencang kok kita si selu edakam tentulah payo mabagai ya hubungan kebersamaan enda tentu perlu tetap ijalin ya. Apalagi ibas budaya modern enda genduaria, teknologi nape canggih, industri dunia hiburan nape bagai, media masana, ya luar biasa. Tapi amin nape canggih zaman enda, budaya si genduari enda, ulaka kita sirang ras kata di bata. Sebab mon bacika katakan kalak kita ketadingan zaman, ma bagai, ya biarlah dunia ini semakin hebat, ya semakin maju. Tapi iman pe harus tetap semakin bertumbuh dan maju. Ibas kebersamaan tapi bagai. Sebab sitah makana kita melala erlajar arah hubungan kebersamaan ta. Apalagi dunia modern nenda ya luar biasa. Teknologi informasi si cukup canggih. Rasi pe kita bancir teman. Isekape banci ngajak kita jadi teman na. Kita pe isekape direk ngebaci si ajak jadi teman ta. Tapi tentu aturan-aturan pe perlu ngenda si ikuti. Maka ula ibas hubungan ta ertemandai turah perubatan. Sebab melalakang si idah lit perubatan ibas media sosial enda ma bagai arkiteken salah memposting status atau ibas postingan status ta kita menyindir agama kala entah pe suku entah pe komunitas kalak-kalak tertentu enda perlu si jaga. Kerina kai pe silakokan kita. Canggih HP ta guna kemuliaan Tuhan. Erpemetah kita guna kemuliaan Tuhan. Janah melala teman ta. Entah sitik gia teman ta. Lid buat tenta tah kurang gia buat tenta. Kerina min tama kemuliaan man gelar Tuhan. Sebab Paulus ngatakan ca. Kerina banci ilakokan. Tapi labo kerina pehulikan. Kerina banci ilakokan, tapi labo kerina arguna. Makanya perlu kita metengat. Bicara bebas pe kita, nenlah. Adi labo membangun kini teken, labo man terusankan. Ulah kariban biar talar teman umpamana ma bagai. Lepak pe banna, ibas aturan silit, sueres aturan agama, atas ikut-ikut saja. Ban biar kita laner teman. Ibas prinsip kini teken enda harus tetap gelementa ma bagai. Jadi senina rasturang sini kelengi Tuhan bagi kota Korinti ndai kota metropolitan si cukup hebat tapi ya uga pape suburna sadak kota entah makmurna sadak kota subur tanah mampamana berlimpah ruah rezeki dosa pe biasang je melala makatap terjadi. Labo bas kesusahan ngenca bancir dosa melala. Tapi bas kemakmuran pe banci melala dosa. Tapi man anak-anak Tuhan. Ibas susah entah senang gia iya. Sakit entah sehat gia iya. Caidan entah gulut gia ukurna. Bagai petah meriah gia ukurna. Ya ngerana entah rukur gia iya. Bagai pe ngelakokan lagu langkahna. Tetap ia rekemalangan man Tuhan. Mahamat diar Tuhan, janah kai pe silako kena tama pujin man kemuliaan gelar Tuhan. MC katakan Paulus ndai man perpulungan nenda, perpulungan i Korinti, tentu pedah epe sehkange man banta genduari, gelah aminna pe kita lit bebas, banci ngelakokan kai, ingatlah, maka labo krina erguna, dengan labo ka krina pehulikan. Metenget kita, beren hati-hati kita, gelahna ula kita mejarjar, ula kita meter samuat keputusan si banci encedai masa depan ta bagepe ngerugikan kalak si depan. Bicara runtung kalpeman banta, ingatlah makana adik kita caruntung kalak si depan rate mesui tentu adi si erpalaskan kata di bata endandai perlu kanga kita erlajar robah ma bagai adi banci ular lajar robah ngenca robah saadir lajar ngenca dan dula kapkan la robah ma bagai. Jadi ibas budaya si cukup canggih genduari enda, arkiteken perkembangan teknologi enda, ya tetaplah si ingat makana
Kerina ai titipan Tuhan, kelah kita saling menghargai, sindau penggoreh deherna, saja ulamin sempat, sindeher ngoreh dauhna, kita canggihna teknologi inta. Melala informasi wanci si pepulung, tapi informasi enda si pilah-pilah, apa si guna, apa si pehulikan, si pakaikan. Adi sin cedai, kita harus pentar guna, nentukan pilihan ta, dengan la ikut terlibat kubas pilihan si salah Enda maka kata di bata enda jadi gegah ta kerinana, Tuhan si masuk kita kerinana, canah malam mateta dengan ketuahan kita, ibas kita kesempatan guna makaikan kata di bata bas kegeluhan ta. Amin. Mari ras-ras kita rende muji Tuhan nomor 280 siwah dengan si pedalan persembahan pengatakan bujur ta. Mari ras kita rende. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, mari ras-ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Bujur Tuhan isehken kami man bandu, sebab katandu enggo empersingeti kami, gelah kerina kami tetap ndarami ras ndalanken sura-surandu ibas kegeluhan kami. Janah kaipe si idahiken kami, tama pujin man kemulian gelar Tuhan. Dikunelit si salah si ilakukan kami, alemindu kal kami Tuhan, gelah ula encedai pusuhndu bagepe teman kami manusia. Ibas paksa enda o Bapa sini surga, ertoto kami man bandu, nangdangi persembahan pengatakan bujur si enggo ipersembahkan kami. Kam si masu-masusa gelah banci erguna ibas ndahiken dahin tri tugas gereja. Bagi pekrina dahin sini dahiken kami, ialuken kami ulihna dengan Tuhan simbreken rejeki man kami. Tuhan ertoto kami nandangi serayandu, bagi pe ngawani perpulungendu, rikut pe raskrina anak-anakdu si erdahin ibas modraman, kelasis runggun bagepe ibas pemimpin bangsa ras negara kami. Kam simbreken pemeteh ras kepentaran guna ngaturken perdalanan gerejandu bagepe bangsa kami. O Bapa sini surga, man anak-anakdu si sakit, angkatken kam pinakit silit bas daging kulana. Si erceda ate Tuhan singa pulisa, bagepe kekelengan kami, si ermeriah ukur tetap ngeluh ibas dalam Tuhan, dengan pe si kote erkiteken buena perbebenna, Tuhan sinampati guna mereken serpang pula. Ertotope kami man bandu o Tuhan, nandangi rencana perjabun anak kami, Fernando si tepu, Rasri Emila Beru Tarigan, bagepe anak kami si ikelengi kami Ruth Juleria ras Yos Darwin Turnip. Endape Tuhan si masu-masu gela ibas rencana perjabun anak kami enda, tama pujin man kemulian gelar Tuhan. Dengan PO Bapa pemulihan kesehatan
Pertua Emeritus Bapa Roni Arahta, Bagepe Bapa Lia Purba, rikut ras anak kami eni beru sembiring pelawi, dingen pe kerina anak-anak ndusi sakit i rumah sakit, kuasandu erbahanca, sehat dengan mejuah-juah daging kulana. Enda me Tuhan pertoton ras pengendesen kami, alu kendu kami Bapa, alemindu salah lepak kami, kam si masu-masu kerina anak-anak kami, ibas persiapena guna ngikuti ujian semester, erpemeteh dengan pentar ia, sebab Tuhan si mereken caman bana. Tambah kendu kesehatan man kerina anak-anak kami endape. Kami rasa isi jabu kami, tetap i endesken kami geluh kami man bandu. Sebab reh kami ngendesken geluh kami, ibas gelar Yesus Tuhan singgo nasapken dosa kami, ras singgo ngajari kami ertoto ninta ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu i pebadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu, ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup ibas wari senda enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percuban, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, bokadung kebaktin perpulungan jabu-jabun tabas paksa enda. Jumpa kita ibas kebaktin perpulungan jabu-jabunta minggu sirah. Salam semangat, tetap sehat, meteguh persadan taras Tuhan. Tuhan si masu kita kerina, mejuah-juah.